godina. Yeah. Bravo, Marko. Pozdrav u novoj čekaonici. Na početku bih se htio zahvaliti OTP banci koja nam je omogućila da čekaonice budu još bolje nego što su bile do sad i zahvaljujući njima pripremit ćemo puno zanimljivih stvari u bliskoj budućnosti i još kvalitetniji sadržaj možete očekivati od nas. A našeg današnjeg gosta ja bih predstavio tako što ću parafrazirati jedan njegov Facebook status koji ide otprilike ovako. Kaže, 30 godina sviram kurcu. Ja bi trebao biti ozbiljan i trebao bi postati influencer i imati svoj podcast. To sad imaju svi. Dame i gospodo, Davor Viduka s nama u čekaonici. Bog, Marko. Bog, eto, ja ne mislim... Ne, nisam rekao da bi trebao postati influencer, ali... piše tako, ja danas gledao. Da. Da. Stvarno. Je fakat da. Ama mi to se zajebava. Ali, Ne, ali bi ja htio samo reći da ovaj čovjek što je napravio u 30 godina i tekako je vrijedno svakog dubokog poštovanja i drago mi je da je došao kod nas u podcast. Eto, konačno, on nema svoj, ali došao k nama. Konačno, nakon silnih dogovora i peripetija, da smo se dogovorili. Jako mi je drago da smo se dogovorili. I meni, eto, živjeli momci. Zato, zbog sponzora. Ne još, to ćemo... Zezam se. Još malo pa će doći sponzor. Još jedan. Nećemo reklamirati. Da. Eto, Davor Viduka je s nama, jedan od naših sigurno najjačih autora što se tiče rock'n'rolla, što se tiče općenito. Pa Davore, šta ima, kako si nam? Šta ima novoga? Pa ništa. Ništa konkretno, radimo nove stvari. Koti. Super. Imao sam neke svirke sad sa Grisballsima. To smo vidjeli, da. Imao sam neke svirke iznenađenja. Gostovali smo Tom Faja zadrugi kao svaki trip. Ali većinom i dalje sivilo korona i tako. Eto, čekaonica je tu da svi čekamo bolja vremena. Da, nadam se da već je stvarno too much. Eto, vratimo, sad ćemo jedan, kao u Harryu Potteru, onaj vremokret. Pa ćemo se vratiti u daleku 1980 i koju, kad si ti sa Grisballsima krenuo, kad si imao prvi koncert, se sjećaš svog prvog koncerta? Sjećam se u Ksetu, skoro sam rekao 800. Ali nije ni daleko. Dobro. Podsjetila me ova veslačka, tu sam trenirao nogomet u NK Zagrebu i već sam bio kapitan u šta su to, kadeti na izlasku u juniore. Aha. 16. 17. godine. Znači 86. 7. Da. Mi se još nismo vjerojatno ni rodili. Vjerovatno. Ili jesmo, ili tek jesmo, da. I onda sam imao prvi koncert u Ksetu sa Grisballsima i nakon toga sam rekao nogomet fuck off. Muzika, to je to. To je to, da, i tu sam se zajebao. Vjerovatno. Ja mislim da nisi. Bio sam talentiran jako. Trener je zvao mog pokojnog starog mjesec dana na telefon koji je njemu vrag, on je kapitan. Aha. Ali jednostavno taj čar sviranja na stage-u i pred publikom. Da. I odmah nakon toga, tjedan dana nakon toga svirka u Jabuci i u Kulušišću. Uskoro, tako da smo vrlo brzo postali popularni među tineđerkama pogotovo. To je to, evo, jako je nisam... To me totalno udaljilo od nogometa, od zdravog života, od sporta i tako.
Ja koji nisam u pola koncerata odsvirao ko ti, slažem se ipak s tobom da je to jedan poseban feeling. Bit na stage-u. Ja nisam stao od te 87. Da, nisam znam. stao. Da. Znači, od te neke rockabilly... Čak i nije u vojsci, bio sam samo 20 dana. I onda si pobjegao iz vojske. Da. To će biti memoari Davora Viduke, to ćemo, jednog dana. napravit ćemo knjigu. Malo mi je to prerano još. Da, ima još vremena za razne pustolovine. Tih rockabilly bendova tad koji su bili, vi ste nekako bili najjači, nekak ste bili baš svoji, ta neka druga ekipa je više furala, znaš, ajmo zvučati. Da ti ja opišem scenu. To je bilo stvarno masovno. To ti ne mogu objasniti. Ja sam bio mali punkerčić. Dobro. I bio sam totalno na Clash. Sjećam se da su mi oni značili, čak i kad sam prešao među drugi tabor, ove s kokoticama, da su mi Clash i dalje više značili. Jedno možda Stray Cats su mi bili, ajde. I a ovi svi drugi, mislim, i mi smo prvi bend, jedan od prvih bendova koji je nastao, iz te ekipe koja se skupljala, po centru. Tad su bila razna skupljališta po gradu Zdenac, OKC je bio super. Tamo si mogao doći i istu večer nisi se trebao s nikim dogovoriti, jer bi našao 200 poznatih i 3 tuluma, 4 koncerta dnevno i tako. Bilo je super vrijeme, stvarno, kraj 80-ih u Zagrebu, pregenijalno, svaki dan, barem 3-4 koncerta, barem 3-4 tuluma, vrh. I nekako smo od ostale ekipe koja je više bila tu 50s, Do Up, Varara, Tatara, znaš, ili Fantome koji su bili, pop. Da. Vi ste ipak bili... Mi smo bili, baš ste bili drugačiji. Mi smo bili punk rock, rockabilly, recimo. Da. I bili smo popularni, stvarno smo, mi smo imali, ne znam, od prve probe kod mene u Rupi do Rasproda Kulušića nije prošlo više od godinu dana. Super. Znaš šta je Rasproda Kulušić sa 17. Da. To je san svih snova. Pa, bože moj, svako. Kulušić je u Kulušiću su svi koji nešto znači snimili. Naravno. Ovaj album. Da, u to vrijeme, je stvarno bio pregenijalan. Vi ste 91. je li tako, imali snimljen album za Jugocen? 90. Da. I šta se dogodilo s tim materijalom da on nikad nije izašao? Kao prvo bio je loš, jer su nas ja sam točno prisustvovao razgovoru prije. Oni su htjeli od nas napraviti nekako, valjda đavole za siromašne, ja ne kužim. Dobro. I bio previše pop, I čuo sam nekakve razgovore između Vojna Kundića koji je bio urednik i ne znam koji je još bio producent. Dobro, Sale iz Psihomoda, ali je on bio pod nadzorom Pika Stanića. I Piko i Vojno su nešto pričali, 50 soma, kao, da, 50 soma, to je realno. Znaš, 50 soma, Da. Što je za danas? Daj zamisli danas to. A to je bilo kao tad, kao osrednje, loše, znaš. Da. 50 soma. Da. Koliko štampamo? 50 soma. Pa je, 50 soma. Znači, dobro, u Jugi je bilo, mislim, da smo izdali, jel? Da. Opet, ja ne bi bio zadovoljan s tim materijalom, jer sam se svađao s baš su nam htjeli napraviti pop. Da, jednom si rekao u jednom intervju da se htio da vas smekšaju. Da, smekšali su nas maksimalno. Aha. I onda je album već bio gotov i omot i sve, i u 9. mjesecu smo nas 4 od 5 dobili poziv za JNA. Iz koje si za 20 dana zbrisao. Dobro, ja. Ali Danilo Vjeran i Arsen Bubnjar nisu. Aha.
Ali čekaj, na kraju je taj materijal... Tak da Jugo to nije odlučio čekat godinu dana, uopće se nije znalo da će biti rat, ne. Da. A čekaj, onda, znači, taj materijal je na kraju propao, ništa ne, na kraju... završio je na Blue Moon kompilaciji. Aha, to je. Dve stvari. To, da. Dve stvari. Dobro. Ali čak i prije imamo jednu kompilaciju sa festivala Subotica. Znači, diskografski sam i autorski sam diskografski aktivan od 89. Eto. Šta reći? I nisam dobio ni zlatni sat i ništa. Nije, to je već, koliko je to? Pa dobro, ima preko... vremena. Koliko je to godina? Hoćemo imati neku nagradu čekaonice, da mu damo nešto? Ma to mi trebali... Crowdfunding. Da. To mi drugi ljudi trebali dati nešto. Da. Dobro, 92. Znači nakon što se počeo nesretni rat i Grisbollsi se raspali, Majke izdaju album Razdor i... Koji vježbaju u mom podrumu. Koji vježbaju u tvom podrumu. Da. I Goran Bare živi kod tebe kao podstanar. Da. I moja mama ga nagovara 2 tjedna da nešto pojede. I on uporno neće ništa jest. I to su bili živi problemi. Nije htio jest. Nije htio čovjek jest. Nije htio jest ništa. Zamisli takvog podstanara. A moja mama je baš užasno, ona jedna od onih užasno brižnih. Aha. Danas, ne znam, nije neki talent za kuhinju, ali se stvarno trudi. Uh-huh. I ne voli kad je bilo ko gladan, i tako je navikla. Ali daj zamisli, ja sam odao cijeli gornji dio kuće, ne? Aha. Drugu etažu, treću. Uh-huh. Podzemne, prvi kat, drugi kat. Dobro. I on apsolutno ništa nije pojao u tih, 2-3 tjedna koliko je bio kod mene. Zamisli stari moj takvog podstanara, a? Moja stara trčala s kolačima za njima. Gorane, pojedi! Hvala gospođo, pojeo sam, ja dobro sam. To je pišanje od smijeha bilo. Ja. Da, uglavnom, znači, majke vježbaju u tvom podrumu i ti uljećeš na drugu gitaru. Da, Zoran Čalić. Čim sam rekao da sam rasformirao Grisbollse, pozvali su me majke. Znači, album izlazi van i ti si na jednoj gitari i Zoki Čalić na drugoj. Da, i to je bilo odlično. Na svirke vas je vozio Aleksandar Dragaš u svom autu ili kombiju, šta je već bilo? Da, mislim, ne mogu se sad točno sjetiti. Da, znam samo da nam je Dragaš bio menadžer za Hrvatsku, a Brecelj Marko menadžer za Sloveniju, što je bilo totalno bolesno. Ali čekaj, u to vrijeme se baš nešto niste ni mogli po Hrvatskoj svijetu, kako je bilo okupirano. Zato smo Sloveniju svirali u svakom selu mogućem, više puta. Da. U Hrvatsku su svirali sve što smo mogli. Zagreb, Varaždin i to. Da, Istra, dole, Rijeka. Da. Čak je bila nekakva propala turneja po Dalmaciji, Uh-huh. I jedna isto 95. Pazi ideju. To je bila onaj drugi put u Majkama. Ko ti bar... Da, znam. Neki od... Pazi, 90-ih su ti... Stvarno nije ko danas, da imaš profesionalne menadžere koji su dokazani i koji ti neće zajeba za lovu i tak. 90-ih se je svaka šuša dala za pravo, svaki šerif u gradu da organizira koncert. Uh-huh. I ti se, realno, ako bi dobio 1 od 3 koncerta lovu, bio si sretan, Aha. I jedan luđak menadžer iz Splita, nemoj zaboravio sad ime, je organizirao dalmatinsku turneju majki pod imenom Reci drogi ne. I majke. Majke mu je jedini band na rosteru. Dobro. Prvi koncert u Jazinama u Zadru, Rasulo.
rasulo, ono, totalno. I ništa, onda drugi koncert u Splitu, Potop, isto. Onda smo ga ganjali u Splitu za lovu da nam da za ta 2 koncerta. U Primoštenu smo ga nismo ulovili pa smo sami otkazali ostatak turneja. Ma ono, koma. Da. U 90-ima je bilo jako zanimljivo. Puno se sviralo, ali ono bilo je tih Da, nekih jebada koje su danas nezamislive. A mislim, ne, ima toga i ovako, danas, ali nema toliko. Vjerojatno. Ne znam. Pa nema, iskreno nema. Da, mislim, nema. Ok, ti znaš, ono, mislim, ti imaš ono svoje tu Iskreno ekipu nema, stvarno, koja su- ne sjećam se, ono, ne sjećam se kad je bio neki zajeb. Uglavnom, da se vratimo na priču, iz Majke izlaziš 93. Nakon što ste se ti i bubnjar tadašnji Korozija došlo je do nekih... Ne ja i bubnjar, nego nas 3 bubnjar. Aha. Zoki, Jurica i ja smo skužili da nemamo iste honorare ko Korozija i bare. Pogotovo mislim da je Korozija čak imao veće honorare i uzimao si, pošto on bio ono nekakav šef benda. Aha. Što bare nije bio u stanju za te financije i to. I onda ste odlučili otići. Otkrili smo danas gadno, i to slučajno, ali dobro, neću sad u Dobro, nećemo ići previše u to, ne užutilo, da sad ne bi bilo. I jednostavno dogovor je bio ono šta, bez nas trojica ne mogu ništa, to jednostavno, znaš ono. Da, Zoki se onda vratio, onda, ali... Da, Zoki se, sad ćemo, tu večer, se odmah predomislio, ne znam zašto, to je onak, ali dobro. Ti osnivaš zatim Kojote. Da, Jurica i ja smo ostali pri ideji i odmah osnovali Kojote. Kojoti tada kreću. Da. I ono što je zanimljivo, 93. prvi Fiju Briju se dogodio u Domu sportova i vi ste bili prvi band koji je otvorio Fiju Briju. Da. Jel se sjećaš tog koncerta? Sjećam se, bili smo demo band, izašli smo... Čekaj, još ste imali pjesme na engleskom tada? Da, prvi pjevač Bush je bio Vanja, ja i Mario. Mario iz Vinkovaca, da. I... Sad sam upoznao nedavno jednog lika u Krivom putu koji je svirao s Marijom sa Satanom krajem 80-ih. Joj, da. Baš ono, super priče sam. Super sam se i Alen je svirao, i Vanja. Alen i Vanja su svirali ovu zadnju baš sa Zokijem. Pokvarena mašta, kako se zvali. Pokvarena mašta u Sarajevo. Mislim, Vanja je tad izgledao kao da ima 12 godina, a imao je 15. A imao je 15, da, jako velika razlika, da. Da sam dobro. ga pitao kako su ga starci uopće pustili u Sarajevo i to sa Satanom Panonski. Da. I naravno da nije rekao starcima, di ide i s kim. Dobro, znači 93. je to, 94. se događa situacija... Viš kako godinu po godinu idemo, kao TV kalendaru, ono. TV kalendar, To mi je super emisija. Jel da? Bila nekad. A dobro, ima zanimljivih priloga. Kaj ti voliš na TV kalendar? Malo mijenjaju povijest. Malo mijenjaju povijest, to me smeta. Zadnji put kad sam gledao davno mi se nije svidio. Da, malo mijenjaju povijest. Prije mi je bilo super. Da. Znači, 94. Gdje smo stali? 94. godina... Zabrana, to. Ja više ne mogu ništa, znaš, ono, ti kužiš da sam ja upućen, znaš, onda sad više nije for. 94. godina se događa jedna idiotska situacija koja je danas nezamisliva, to je da ste zabranjeni na godinu dana zato što ste bili predgrupa Party Breakersima u Ljubljani. Da. Nevjerojatno nešto. Pazi, ja kad sam prvi put čuo prvi album od Breakersa, kad sam čuo Antona, to je meni bio prelomni trenutak, jedan od, što prvi su bili Beatlesi naravno, pa Clash i to. Jasno. I onda što se tiče domaćih bendova, prvi bend koji mi je gitaristički bio, to je to Anton. Dobro. I taj njihov prvi album je bio užasno utjecajan baš je u pravom mjestu u pravo vrijeme. Pravo vrijeme, da.
I to ono bio je žestok bez bas gitare, još ona Da, ona je baš samo bubnjevi gitare, ono, i kojna produkcija. Genijalno. Brutalno ono, nešto. Brutalno, da. Pa Cane je bio ono... Da, u svom elementu. I mi smo naravno brijali na Breakersu, ko svi normalni. U to vrijeme normalni bendovi. I u to vrijeme Breakersi snimaju Mir, brate, mir. Da, to je nevjerojatno u cijeloj priči. Mir, znači, brate, mir. Antiratnu stvar još snimaju. Par godina prije toga, u biti, 92. Da. I u toj cijeloj situaciji mi nismo čak ni prvi bend koji je svirao sa srpskim bendom, nego Psihomodo je svirao tako. Psihomodo, Kud idioti. I majke, da, i ne znam, to je ono što ja znam. Da. Su svirali sa drugim bendovima, a mi smo bili ta demo band i ono... I na vama se moglo iživljavati. Najmanje zlo, da. I s tim da ja iskreno sam mislio da HGU neka sranka. Mislim, to je, znaš, ono, nije danas se za pohvaliti, ali nisam baš bio upućen. I uglavnom vama su zabranili godinu dana svirka. Dobili smo preko posrednika kao prijedlog da ne idemo, da će biti sranja. A nama je to taman bilo kao budali šamar, samo smo rekli fuck off. Naravno. I otišli smo, odsvirali smo, Anton je probao moju gitaru i svirao cijeli koncert na mojoj gitari, što mi je bilo sigurno ti je to bilo wow. I vratili smo se u Zagreb i svi dogovoreni koncerti su nam bili otkazani. Da. Eto, osjetili ste režim Franjin na svojim leđima, ali se desilo. Hoćeš ti reći, ću ja? Reci ti. Goran Bare te zove jer su se majke opet raspale. Nakon albuma Milost, da. Tako je. Reci sad ti. Pa ništa, oni su se posvađali, nisu bili valjda zadovoljni. Da, to je bila cijela frka. Bare nije bio zadovoljan s albumom, posvađali su se i taman, nekako, možda je bilo pauza mjesec dana. Da. A mi smo prije toga dobili ugovor od Dancing Beara za snimanje albuma. Za snimanje 3 albuma. Da. I još me Bare zove. I na kraju ste... Tako da je, na kraju ispalo bolje nego... Znači da pojasnimo, vi ste godinu dana svirali kao majke. Mi smo godinu dana svirali više koncerta troduplo nego 92. s majkama. Da. I zvučali smo ko ne znam, ne, super je, to ima onih par snimaka. Žao mi što nema više, jer bilo takvih koncerta da to nemaš vjerovati. Kad bi Bare bio okej, bilo je i svašta. Daj nam prepričaj neku anegdotu iz te druge. Pa recimo, sjećam se da smo imali Pula pa Maribor. Dobro. I u Puli nije bio u stanju, nije mogao, prvu pjesmu je počeo stojički. Druga pjesma već bila ovako malo se nagnuo na stalak, treću je već ovisio o stalku. Tako da smo negdje u petoj pjesmi donijeli fotelju na kojoj je sjeo, naštimali mu mikrofon i on bi samo počeo ko mišo, samo bi počeo prvi stih i škvadra u deliri. To je takva karizma. To je takva karizma. To imaš ili nemaš. To niko drugi ne može napraviti. To da je neki drugi pjevač napravio, izgađali bi ga, isfučkali bi ga. Ali nama je bilo naravno bed, znaš, i na putu za drugi dan za Maribor, smo mu rekli, daj, Gorane,
Mislim, to njemu je 95. bila jako teška godina. Da, žena mu je žena umrla, mu da. je umrla, ali to je bilo prije toga. I i u Mariboru je, ne znam kako, došli smo ranije i valjda se snašao sve to i odradio je koncert vrhunski, znam da je podizao ekipu, radio sklekove, držao, žonglirao sa bosom na čelu, plesao, kaos. I sva sreća, taj koncert je izašao live, Snimka, to je u izašlo. Štuki, 4 pjesme. Možemo ljudima reći, ako vas zanima, možete na Stražarnom Lopovu to provjeriti. Da. To je kompilacija bendova koji su te godine svirali u tom klubu u Mariboru. Štuk, da. Je. Live v Štuk. Da. A kad si spomenuo Bareta i 95. gledao sam, ima koncert na YouTube-u, to je bio prvi Fio Brio kad je njemu žena preminula, to je valjda bilo 15 dana iza toga, kakva svirka, to su oni već bili, znači ona postava koja je snimila Vrijeme da se krene, ko je to deranje bilo, Meni ti je Mirjana spasila život u Vinkovcima. Korozija me na žicu da mu, pošto sam jedini imao auto, ne, to je još bio, to je onaj prvi put, znači 92. Prvi put kad si u Majkama svirao. Da, znači to je putovanje trajalo preko Podravske magistrale, 8 sati, 9 do Vinkovaca. I tu večer je Mirjana imala tulum kod sebe, ona je bila onako dosta, mislim, jako zgodna žena i iz bogate obitelji. Imala je veliku kuću i bila je sama doma i cijela ta vinkovačka rokerska ekipa se skupila kod nje na tulumu i došao je taj Pero Čaruga, jedan lik koji je bio koje Murija nije ništa mogla. Zaustavili su ga jednom, jednostavno tada, to je za vrijeme rata je bilo tih šerifa po tim gradovima, zaustavila ga je Murija i neki mladi Murijak koji ga nije znao, budala, ga je pitao za opremu, ga gledao, mislim, dobro je prošao. I kao, jel imaš svu opremu? Imam, kako imaš, nemaš trokut. Kako nemam trokut, i skinem majicu i pokažemo trokut. Mislim, takav lik. I on kad je čuo da sam ja iz Zagreba, mi je rekao, dečko, da odi samo malo sa mnom van i opet ga na čelo. Samo zato što sam iz Zagreba. I slučajno je uletila Mirjana i rekla mu je, Pero, pusti ga na miru, dečko, svirao Majkama gitaru. Od tad nisam ga se mogao riješiti do 10 ujutro, je on otvarao birceve sa mnom u Zagrljaju. Ne znam šta mi je bilo gore, majke mi, pištolju na glavi ili ovo, otvaranje birtija. Da, otvaranje do 10 ujutro, birceva s njim, nevjerovatno, I tad sam i recimo prvi put skužio Matakovićevu genijalnost i crpe inspiracije. Joj, Mataković, da, vidiš. Oni su imali legendarni birc koji se zvao Art, i tamo se skupljala ta ekipa. A čekaj, šta nije bio neki Baretov birc isto u Vinkovcima? To je posebna priča. Aha, to je drugo. Ali u Artu se skupljala još od 80-ih ta ekipa, sva. I ja sam taj drugi dan čekao Zokija da dođe na kavu i sjedim solo u tom bircu, čekam, pijem kavu, još je jutro i samo onako prase hoda po ulici. Samo. I on se skužio, pa Mataković, to je to. Znaš, uopće ne treba mozgat za inspiraciju, sve me pred očima, sve vidi. Znaš, to je bilo suludo, Vinkovci su bili divlji zapad. Da. Ali opet, toliko dobrih bendova i tu sam upoznao cijelu scenu. Na kraju krajeva koji ti su bili mislim, ja kako mi je koji ti su na početku bili zagrebački bend, ali kako mi je koji član otpadao, tako sam uzimao... Vinkovčane. Da, ja sam sve sam ih upoznao i...
Je li istina, znači, prvi album Kojota da je to Aha. ispod, da ti nisi baš bio s tim zadovoljan? Nisam, to sam objasnio, Da, mogu dobro, na reci. brzinu reći. Reci. Imali smo samo 4 dana, morali smo 2 dana prije toga promijeniti tekstove s engleskog na hrvatski, što je bilo nemoguće. Da. I nisam bio zadovoljan s tim tekstovima, i Bush je nestao. Nestao sa snimanja. Nestao sa snimanja i Alen je uletio. u Alen nas je spasio. Da. Tako da, i imali smo snimatelja na raspolaganju koji je zamislio da bi to trebao biti hard rock. Sweet White Snake, takav sound, prilike. Nema veze s vama. Totalno nema veze s nama, ni malo. Tako da se sad svađa se dosta, pogotovo u vezi sounda gitare. Da. Ali još je na kraju dobro ispao. Kakve su okolnosti bile, stvarno niko ne snima tako prvi album, stvarno niko. Kako ste vi imali, da. Ali zato vas, da, reci. Mislim, ispalo je na kraju da smo objavili Razdan lud spot i da je odmah drugi dan smo dobili, 20 poziva. Za svirke. Da. Viš kako je to bilo tad, recimo, zanimljivo? To danas nema šanse. Mediji, bila Radio 101, Hidepo emisija bila, mi smo s prijedloga odmah ušli na prvo mjesto. Da. I bili smo na prvom mjestu mjesec dana. I to je bilo to. Mm-hmm. To je bilo vrlo jednostavno. Mm-hmm. Samo ti si trebao puno raditi da bi došao do toga. Da. Do tog stadija. Naravno. Znači, bila je neka selekcija, što je vrlo bitno. Danas nema selekcije, nema filtracije, nema ničega. Sve prolazi, pa sad ti snađi se, druže, u toj bari. Svega. Da. Ali zato vas je drugi album, to je Halucinacija, bila 96. godina. Da, odmah. Da. Odmah je to bilo, hit je bio, hodala je pola metra iznad zemlje. Ma i Halucinacija je bila hit, cijeli album je tu, je to leglo. Cijeli album je bio komercijalan. Da. I pazi sad, čekaj sad ćemo izvest, ovo je za mlađe gledatelje da vide, ako ih ima. Ako ih nema, stariji će se prisjetiti. Pazi ovo sad. To nemam ni ja. Svaka čast. Eto vidiš. Svaka čast. Čekaj, daj, ajde, da se vidi. Ops. To nemam ni ja. Eto vidiš. Svaka čast. Nema ni on. Imam jedan jedini crde. Mislim, prije ovih reizdanja što su bili. Da. Svaka čast. Eto vidiš, ja mislim čak da sam prije jedno, ali ima već 7-8 godina drmnuo fotku te kazete na vašu grupu. S tim da je ovo uopće nije originalan omot, nego ti je napravljen je prije omot koji je bio katastrofa. To je taj znači. Neupotrebljiv. Jer ovo je na brzinu su Bino i Boro, Božo Sačuvaj, nešto napravili. Ono užasno na brzinu, jer smo kasnili s terminom. I na kraju album izašao, ne znam, negdje totalno krajem 96. Krajem 96. Da, bio je da, neki Božić. Jer nije mogao uopće ući u Porin ni u jednu godinu. Znam da je bilo da su nam rekli 100% bi dobili te godine za rock album, ili za to isto još jedna od spika koja me nervira, taj alternativni, to je prestrašno, ali znači da to još danas postoji. Da, znači da Rundek dobije za alternativni album. To ti je spika od ovih starih rockera, tipa, šta znam, znaš, znam. Stariji rockeri, i sad kad smo se mi pojavili u 90-ima, di nas trpat. Znaš, nisu nas htjeli trpat među njih, nego su nam napravili da smo mi kao alternativni. Mi imamo veze s alternativom ko, ne znam, oni sa, ne znam, sinhroniziranim plivanjem. Da. Tak. Ali ste cijelu 97. svirali do daske. Da, do Ibera, ne znam. Ta bi napunili dom sportova bez problema,
Da smo imali organizaciju, jel smo OTV rasprodali u jednom danu. Dom današnji Bugalu. Da. Jer to je bila, tada je to bila najveći klub, recimo, u Zagrebu. Ali mislim da bi rasprodali malo dvoranu 100% tada. Je, baš se stvorio hype. Da. Bilo je, ima neka snimka na YouTube, ne znam iz koje to TV emisije, kad ti tebe pita žena za svirke i ti onak čitaš s papira. Ja čitam jedno 5 minuta. Da, di je to bilo, šta je to bilo? Hidepo. A to je Hidepo bilo? Infodepo, da. Čovječe. Ja čitam jedno 5 minuta datume turneje, To je... Znaš, slušaš i ne vjeruješ, evo. Da. Znaš, I to je stvarno bilo tako. Da. I mi smo stvarno, toliko svirali. To je za današnje pojmove nevjerojatno. Da. To je jedino dubioza radi. Danas, dobro, ali... I eventualno hladno pivo. Da. A ne znam u godinu dana koliko je, ali mi smo, velim ti, to je bilo recimo, znaš, ona njega pita, jel imate za najaviti svirku i frajer čita 5 minuta. Ja najavim jedno 25 koncerata, tako. A samo recimo Dalmacija, Istra i Bosna. Da. Samo jedan dio, znaš. Da. Kad je bila tu Maja Trstenjak prošli put, smo pričali o razlici između glazbene kritike danas i recimo prije. Zašto to govorim? Zato što je vaš treći album je dio kritike sahranio. Bio i vas, znači vaš treći album koji je odličan, ali dio kritike sahranio je i vas i album. Da. Čak su godinama, normalno vi ste to demantirali poslije, ali čak je godinama postojala priča da je taj Nomad nesretni kriv što ste se vi raspali. Normalno da to nije... Da pojasnimo ljudima, Davor je imao jednu epizodu... Uopće ne treba... Ne treba to objašnjavati. Uopće ne treba ići u privatne... Ne, nisam htio to navesti, nego samo sam htio da si imao epizodu s urednikom Nomada koja je rezultirala time da se vas hejta do daske u svakom broju. Da. Ne, nisam htio ići, znaš, sad u detalje. Da, je. Da. Uglavnom, to je bilo... To sam saznam tek kasno. Da. Ne, nisam htio ništa sad ići u detalju. Ali, mislim... I onda mi se danas svi kunu da im je taj album najbolji, znaš, to mi je onako, mislim... je bilo problema? Vi ste bili kad je grmilo. Da. Je bilo problema? Ne govorim za Nomad, nego... Znam. Jer Nomad nije ni preslušao, sigurno. Da. Nego zove normalna kritičara. Normalnu ekipu, da. Je bilo kakvih oko 30 lupa udara, obzirom da je još bilo poratno vrijeme, ne? Je, jedino pazi, mi smo na Porinu to svirali. Dobro, 99. 99, da. Isto alternativni album, nevjerovatno. Baš vas neće. Dobro, ajde. A Urban je odbio te godine, vidiš. Da. I to je super, to je super. To svaka čast za taj potez, Kad ste se vi raspali zapravo? 2000. 2000. Koji datum je bio zadnji koncert, znaš? Ne znam. Znam da je bio u Zadru, a ne znam koji je datum bio. Da. A negdje, mi smo promovirali taj album i to je bilo točno 3 albuma što smo imali u ugovoru i to je bilo to, ja sam znao za taj album da će biti zadnji, i zato sam ga tak napravio, da grmi, da ubija, da je bučan, da je nekomercijalan, da je sve što je bila halucinacija, da nije. Da. A čekaj, jeste vi svirali, ja nikad to nisam, jeste vi svirali na onom koncertu, što je bilo za... I što sam ti htio reći, za Stresa lupa udara, oni su nama predlagali Zaši zmaja da sviramo, to je bio single. Prvi i nama je drugi single bio Tresa lupa i onda baš smo inzistirali i zbog one spike od prije, od HGU-a i tu je isto bilo čudnih pogleda, ali to smo oderali pošteno. To smo oderali. Zakačio si snimku negdje, to je ubijanje. To je bilo ubijanje, da.
Što sam htio pitati? Ali bilo je drugih manifestacija, Crni mačak, recimo, ne znam, Zagreb gori, 90, što se toga tiče, bile, ok. Da, to su u Petrović i ovi. Da, s te strane, i bilo je masu tih muzičkih emisija na televiziji. Vidiš, da, I to danas nema. to danas ništa ne postoji. Mislim, danas, što se današnjeg vremena tiče za bendove, jedino bolje od tog vremena festivali po ljeti. Festivali su većinom, super, da. Toga prije, recimo, Festivali nije su bilo. bolji, da. Toga nije bilo prije. Da. Šta sam htio pitati, ste svirali vi na onom koncertu kad su majke bile, kad je Račan Budiša u Domu sportovaca, to je kao bilo, ste vi svirali na tome ili niste? Ne. Da, bravo, novo vrijeme je bilo, da. Ne mogu se sjetiti, a mislim da nismo. Nismo mi baš previše za političke stranke svirali. Ne, znam, ali u to vrijeme je bilo, znaš, da je se povuklo se. Mislim da jesmo na jednom grupnom, sad ne znam, moguće da je to bilo u Domu sporta. Znam da jesmo na jednom grupnom svirali za promjene, ne? Da. Za promjene 3.1.2000. To sam htio pitati. Kad su se Kojoti raspali, nemate godinu, dvije i onda... Putovao sam malo po Evropi, da. Po Evropi i odlučio se primiti basa. A prije toga sam bio u statusu za najbolji gitarista 2-3 godine. Zato kažem. To je tipično za mene, recimo. Tipičan vidokovski potez. I Kawasaki Prvo trip. nogomet, pa sad bas. I Kawasaki I u trip, Kawasaki prvi album. Trip, da. Znači vi i Davor Viduka na basu. Da. A pazite, ja sam prije toga odbio stvarno, neću sad govoriti mene, malo mi je ružno. Dobro. Malo mi je to onak. Okay, ali sam odbio recimo 5 velikih bendova. Opa. Tako. Dobro. I odabrao Kawasaki Trip i to da budem basista. Da. To ne bi niko živ napravio, ali stvarno. Da, eto vidiš. Eto, vidiš šta je nastalo iz Kawasaki Tripa. Da, vidiš. Da. Kawasaki Trip do tad stvarno, mislim, ako je znalo za njih samo friendovi, rodbina i to, svirali su uvijek 8 istih stvari i tako. Počeli bi sa 180 BPM-ova, završili na 3. I tako. Ja sam malo unio reda muzički. Malo reda i disciplina. Da, muzički. A ne, ovaj drugi nije. Ne, da. Meni je super bio ovaj drugi dio luđački. Da. To nisam dirao, to je bilo super. To sam htio zadržati. Da. Tonfa i njegova spika i tekstovi i to. Da. A muzički sam unio redom malo, recimo da uzmemo boljeg bubnjara, pa da, ne znam, sredimo te pjesme, da trubači saksofonista ne dudlaju svaki svoje, nego da sviraju bras. Da, naravno. Pa smo uzeli tog bubnjara koji je znao svirati reggae i ska i dub iz benda Abrakadabra, u kojem sam ja isto svirao, koji je bio prvi dub band u Hrvatskoj. I u te njihove punk stvari sam unio zajedno sa Zoidom, bubnjarom, malo duba, malo ska, malo reggae, znači. Da, šta sam htio, nećemo previše o onom genijalnom nastupu na Dori, koji je bio, kad ste razvalili sve. Ali listina, to sam negdje prečitao. To je bio zakašnjeli maturalac. Da, zakašnjeli maturalac. Da ste vi toliko tulumarili i da u jednom trenutku vas je neko, kao vam je lupo da se stišate, a vi ste zasuli taj balkon čašama i da ispalo da je to direktor produkcije, ili tako nešto je bilo. Sve istina. Mi smo ti spavali, tako sam spavao 3 sata u 7 dana, eto tako. I svi, cijeli band. Ja sam vas prvi put gledao na Fi u Briju 2004.
kad je, da, to ste svirali. Da. I to je bilo ludilo i to je čak ste, kad je Antoniju kad ste svirali, ste neku striptizetu dobili na stage. Mi s tim striperima, striptizetama smo imali već iskustva odavno. Pogotovo kada svaki trip još prije, nego što sam ja došao u band. Oni su i u Melinu znali da furate stripericu. Da. Ali jedno smo čak i stripera imali u skucu, muškog. Kao dosadile su nam striperice, ajmo sad muškog. Da. I odmah je Toni rekao yes. Ko je najviše kinky u bendu, a on sveučilišni profesor, PhD. Nikad ne znaš. I da, to je bilo baš ta svirka je bila lom, kao svaki trip je najluđi bend u Hrvatskoj ikad. Mislim, Let 3 je isto stvarno lud bend na svoju stranu, ali kao svaki trip je stvarno, kad se sjetim iz čega smo mi to počeli, dobro, već odmah, čim je izašao prvi album, biti, ja sam prešao na gitaru, iako sam i snimao gitare na prvom. Da. I onda sam pozvao Borčaka, frenda još iz 80-ih. Da. Dok je svirao on u Dumnu Boysima, ja u Grizbolsima. I u Pipsima smo svirali zajedno kratko. I to je već zazvučalo onda puno bolje. Da. Opet i došla je 2009. Onda je došla 2009. I tu sam ja znao, i nekako sam osjećao slobodu da imamo, ne znam, da imamo imao sam nekako slobodu da radim, da se izrazim na sve moguće načine i svi su me podržali i svi smo jedni druge podržavali i svaka dobra ideja je prolazila i idu Bugari. Došli Bugari, jebi ga. Idu Bugari mi je bio, ja sam u startu sam znao, već taj prvi album mi je bilo čudo što smo imali par hitova, jer smo ga jedva izdali, morali smo sami platiti snimanje i to. Ali drugi album, šteta što nije, malo bolje, produkcija, ali pjesme su, u startu sam znao da će proći, i prošlo, ja se sjećam u to vrijeme, ja mislim da nije bilo jutra, da u to prvo vrijeme da na radiju Stojan da neko nije naručio ujutro. Da. Sjećam se da je na godišnjoj listi bila Cenera, da je bila prva Ni dan ni ne, druga Puta Madre. Da. Ste vidio, ja ne znam šta se sa Sanjom događa, jako dugo nisam za nju čuo. Nisam ni ja, Boga. Više od sad sam me sjetio, Da. Sanja pleše. Tako je. Da, pitao sam ona je u Samoboru, koliko znam, to znam, ali ne znam gdje je, šta je. Da li radi na nekom koliko radiju. Je u Music, koliko nije više, ne znam, da. Znam da sam pitao Edu i Sašu kad je bio isto, da. Ne znam ni on, da. Ne, to je bio super period i nakon tog perioda smo isto svirali luđački. Da, to znam, znači niste stali. I to po cijeloj, to konačno se moglo otići. Svugdje gdje hoćeš. Da, konačno. Ja s Kotima prije nisam mogao. Da, nisam mogao jer samo u Sloveniji. Rat je samo u Sloveniji i eventualno u Mostaru smo svirali 2 puta. Do 2000. A onda se otvorilo. Ne. To su bili to je bilo meni, ne znam, kao svaki trip je... Ne sjećam Močvare 2010. Tamo na dvorištu. Jedinstvo, to je bio najveći koncert do Doma sporta. Kako je to bilo, to je ludilo. To je bilo 2800 karata. Da, sjećam se. 2800 karata, to nije mala zajebancija. Kako je to skakanje bilo? To je bio kaos potpuno. Da, sjećam se. Imao si suradnju sa Natalie Dizdar, to jest onaj prvi single si ti napisao. Prvi, da. Prvi single i to kad je izašlo su... Ne da se sutra ne vidimo. I je super stvar i to je
Da. Usmjerilo Natali, ja bih rekao, u pravom smjeru. Ja i- isto mislim, to je nekako, meni je nekako Marčiba bila, Da. ono, za nju, za njenu I boju. Ona ima taj mačkasti glas, seksi, nježan i onako senzibilan. Čekaj, I ti si ono, imao- nekako Marčiba mi je bila ona prva asocijacija. A slučajno je došlo do toga, Frenica je došla, ja ne bi nikad se javio na nekakav natječaj, to nisam taj tip uopće. Nemaš te aspiracije. Nisam ambiciozan Dobro. lik, ono, i dapače ljen sam i to uvijek ide tako. Ako je neko talentiran, on će biti ljen. Većinom, ono, ovi ambiciozni su manje talentirani. Ono. Jer ovi što su talentirani brže to shvate, pa im je puno lakše raditi nešto i to ne doživljavaju kroz rad. Kao rad, nego kao igru. Da. I zato se ja ne bi nikad javio na nekakav natječaj za nekakvu Natalie Dizar koja je bila ta turbo zvijezda zbog tog reality show. Da. Ali se sjećam da sam gledao epizodu koja je ona praktički sjediečka otpjevala Aretha Franklin, što je mene izbacilo iz stolice. Stvarno je mala tad imala glas, dobro mala. Tad je bila mala. Da. Stvarno imala glačugu. I Frendica je napisala teksta i došla s idejom da ajmo mi kao, imam ja Frendicu drugu koja zna Natali, to je Ivana Stačević ili Rušajdat. Iz Jinxa back vokal i Da. Iz koje sam isto radio par stvari i koja glumi u kaubojima, koja je meni u biti najbolji hrvatski ženski vokal. Ona je snimila, ja sam napravio muziku, ona je snimila demo verziju i dala Natali. Da. A tad su joj davali vjerojatno na dnevnoj bazi, mislim samom principu rekla mi je da su joj davali na dnevnoj bazi od Tutića do Dujmića, ne znam, do svih ovih, svih velikih, živi, valjda je dobivala ko zna koliko pjesama. I ona je zabrala tvoju. I ona je zabrala ovu. Eto vidiš. I pokazalo je ta pjesma bila hit godine i najslušanija te godine. Ali čekaj, ja mislim da je bila još neka stvar na albumu. Rudi, da. Dvije stvari Rudi, da. Napravio sam dvije i izašle su dvije. Da, i ovo je super, i ovo sad što sa Vladom radi, Mirčetom je bomba. Da, Beti, da. Koje je ubijanje čovječe. A Vlada Mirčeta je super lik i oni su taman, baš dobar spoj. Da, to je baš ubijanje. Da. Treći album Kawasaki je bio dosta onako gitaristički. Da. I tu si baš onako malo si više svirao nego na prva dva, ja bih rekao. Da. Pa jel se radilo malo drugačije nego Bugare? Da. I malo su pjesme onako ozbiljnije kao malo su tekstovi. Malo se radilo drugačije. Si zadovoljan danas s tim albumom? Jesam malo manje tekstualno. Aha. Ali muzički sam jako zadovoljan. I pogotovo produkcijski. Da, produkcijski je... Jer zvuči kao bomba. Prvi put smo snimali u RSL studiju u Sloveniji. U Novom Mestu. I to je Space Shuttle od studija. Je. Imao sam praksu tamo, znam. Stvarno. Da. To je, si vidio onaj vili. Da, je onaj. Mi smo tamo spavali, i živjeli. Sjećam se, a negdje, dođeš u Novo Mesto i šuma nekakva, znaš. Ma da, pa nema. I onda nema žive duše. Da, mi smo samo išli tamo u dućan biti samo po cuge. Da. Jer smo hranu smo dofurali iz Hrvaške. Pa je svaki dan neko drugi bio kuhar. A jedan je pravosuđe, to je naravno Toni je napravio tablicu u Excelu. Da. Tonfa kuha Vilka pere suđe danas. I tako. I to ste snimili? Snimili smo muziku jako brzo tamo, nas trojica, četvorica, bubanj, bas i gitare.
ono, za 16 stvari tipa za ono 2 ili 3 dana. Du. I to je zvučalo genijalno i onda se u Zagrebu se jednom, to se teralo 2 godine skoro sa tekstovima, vokalima i brasom. To je se kod Nikše u Kramasoniku snimala, ne znam, ono, ja čak prestao dolaziti, jer nisam imao tekstove na tom albumu. Su Tonfa Tonfa Demirel, da, da. njih dvojica. I tak, malo se to predugo odužilo, to me malo živciralo. Ali nema veze, šta, ono, opet na kraju je izašlo i opet je bio najprodavaniji, ali što nije neko postignuće, ali... Ali dobro da je. Ali dobro, da. Ali za razliku od prva 2 nije dobio Porina. Da, vidiš, prva 2 su dobilo. Da, vidiš. Bugari su pobrali sve živo, ali sve živo. Da, znam. Porina, Davorina, to je BiH Porin, Crnog mačka, 7 zlatnih... Ne, nego zlatna kugla. 7 zlatnih kugli i još nešto. Ono, suludo. Da. Suludo. Nakon toga ispravljaš nepravdu iz davnih godina i snimaš album od Grisbalsa. Ti sve znaš, Marko. I to po godinama. Ali fakat 2015. Da, pa... 2015. Goli zbog pasa, 2016. Grisbalsi. Eto, što ste pripremio? Grisbalsi. A dobro, 2017. povrata kod. A jebi ga sad. Da. A mi, ljudi, to je bilo sve u čekaonici, sve znate. 2019. Kotelum. Tako je. Ma joj, da. Pazi, nakon, znači prvo to, onaj Jugoton, vojska, bla bla bla, rat, raspad Grisbalsa, snimljen cijeli album. Da. Onda je bio drugi pokušaj, negdje 2011. su nas vidjeli slučajno, mi smo imali neku, ono, mi ne sviramo ambiciozno, mi sviramo da, onak se okupite jednom godišnje. Da, dečki ono, koji hakluju iz srednje škole se nađu. Ono. Yes. Hakluju nogač, tak mi sviramo. I onda su slučajno opet tamo našli ekipa iz Croatia Records sad ovog puta. I opet smo počeli snimat i opet se desilo neki nesporazum oko, ne znam, nečega. I on sam stvarno poludio već, pazi, to je nije samo zbog nas, nego i zbog ekipe koja je koja znala sve pjesme, koja je to, koja je bila... pazi, i nove, i stare, one ekipe naše, i nove, pazi, jer tu su sad nastali novi bendovi, B&The Babs i razni bendovi, i čak i ovi garage bendovi, Babies i Erotic Biljane, to je sve slična scena. I jednostavno htio sam i zbog tih pjesama, neke su izašle van tog žanra, tipa Stari vlak. I htio sam da to dobro zvuči i znao sam da s Dancing Bearom to mogu, ja sam bio samo ja i Dalibor Pavičić imamo ekskluzivni ugovor, kao autori smo imali za Dancing Bear, da. I znao sam da tu nema onda zajeba, ne? I to smo napravili, ja dan danas stojim iza tog albuma, napravili smo kak spada i to je to. Će biti možda šta novo? Pa ne znam, iskreno razgovarao sam ja sa Danilom, mi smo kumovi i on najdulje od svih ljudi mi je on prijatelj, znamo se od, ne znam, 48. Mislim da smo prvenstveno mene, ovo mi je ko da imaš nešto što te svrbi, pa a te svrbi 26 godina. Da. Ili koliko, 20. I hoćeš to izbaciti. Da, i to u što boljem, baš smo se potrudili. Da, čuje se da je to... I čuje se da je to bio tvoj zadnji pečat na tom albumu. Da, baš sam htio to zvuči dobro i da ima neke stvari smo popravili i tako. Da. A ovo, da li ćemo novo ili ne,
nikad ne znaš, šta ja znam, Možda bude. neću reći da ne. Nećeš reći da, ali nećeš reći ni ne. Ne, da, jer i ako bude, opet neće biti ambiciozno za nekakvu karijeru, nego će biti zgušta, ono, ko što je bio ovaj. I tako da smo ono, napravili smo ono, par super promotivnih koncerata, tako da je cijela izašla na LP-u. To mi je bio prvi uvjet mi je bio to je takva ciljena publika. Da. I super se prodao, album za čudo, ono, stvarno. Da. Ono, na promociju u Dancing Bear je došla ekipa iz Beograda, ono, nemaš vjerovati, ono, da. To se sjećam da onak sam nešto bio, ne bi, nešto znam da sam čak ništa htio doći. Ono, Dancing Bear, ono, mala promocija, se, da. dolazi ono njih 10-15 iz Beograda, ono, nevjerovatno. Super. Koji su tad obožavali Grisbose. I imali smo ono gosta Đorđa Stjepovića koji je ono u Americi legendaran kontrabasista, ono, koji je svirao s Lemijem, koji je svirao sa ekipom iz Stray Catsa. I još par ono super ljudi. Ono. Povratak se Kojota desio nakon toga, ali to je godinama se o tom pričalo. Da. To je, ja mislim da ti nisi sam godinama odbio, da. Ti si odbijao godinama i ja mislim da čak se ja mislim ubrajam u te frikove koji su, kad su te dodali na Facebook, su ti iz čista mira pisali komentare kad će Kojoti se okupiti. Ma, gle, ja ti mogu nabrati 10 organizatora velikih festivala koji su nazvali, a onda možeš misliti koliko me ljudi ovak pitalo. Da. I ostale članove, naravno. I ono, bilo je nećemo nikad, i ti si čak govorio, nemam ja vremena Kawasaki, Kojota. Da, stvarno nisam imao. I mislio si u to vrijeme fakat da je to nemoguće. Stvarno nisam imao i zbog Kawasakija, ono, stvarno, ono, i ja sam u Kawasakiju bio potpuno ispunjen, ono, tad. Da. Meni je Kawasaki dan danas, u principu, ja sam najviše vremena u svojoj karijeri proveo u Kawasaki tripu. Skoro 20 godina, ne? U nijednom drugom bendu nisam bio ni blizu toliko. Da. Ali i za Grisballs album sam ono, imao sam ono mjesec dana, 2 free, ono rekao sam dečkima, ono, radit ću sad Kawasaki i ono, imao sam podršku od Kawasakija. Da. Čak i Tonfa gostovo na jednoj pjesmi. Da. I tak. A ovo za Grisballs se uletilo slučajno, nije sad, ono, neko je pomislio da sad idem sve svoje bendove okupljati ponovo, ono. A to je, a fakat ti je tak ispalo jer je sve što naš ono mjesec za mjesec, potpuno slučajno. Ali, znam, ali ispalo je baš ono, naš. Nisam imao u primisli uopće kad je Goreta, kad me nazvao. Se zvao, da. I to je počelo legendarni koncert na Brijašnici koje i to je trebao biti samo jedini koncert. Iskreno, Marko. Jedini, ja? Da. I čao. Ćao, da. To je bila ideja. Ali da taj jedini bude vrhunski. Ono. Mi smo za taj jedini se pripremali 3 mjeseca. Znam, ono. I vrhunski je bio. Ali je bio vrhunski do te mjere da ste rekli idemo dalje. Da. Bila je tolika ljubav i sa strane publike. Ono, nisam do tada osjetio još. Sjećam se, peričasti. Ono, baš je bilo. Bolno je bilo. Ja samo vam zamjeram što niste to snimali. Da. To je fakat bilo bomba. Takav zajeb, da je to nevjerovatno. Priznaj, to je iz straha bilo da ne ispadne Ne, nego se nismo sjetili. Nismo se sjetili. Da. Ja sam toliko brio ono da to moramo usavršiti muzički. Da se niko nije sjetio snimati. Da se niko nije sjetio da bi to trebali snimiti. Da. Plus toga nije bio naš solo koncert, znaš. Da, bilo je Brijačnica. Pa smo mi headlineri bili. Eto, neki su gripu dobili 3 dana poslije i upalo u grla, eto. To je bio kaos. Tu su među nama. Ono, transparenti, ono sudo. To ta večer se rasprodala odmah. Da, znam, sjećam se. Prva večer je bila onak lila. Da. I znaš šta super je, prije vas je obojeni program je bio i Jonathan, baš je bilo ono super, super, ono je to bilo prije vas, ono uvertira dobra, znaš. Ja ne znam, ja sam tad imao prvi put tremu nakon 100 godina. Da. Stvarno, baš ono toliko tremu da nisam mogao spavati noć prije.
ali od kada ste se okupili, meni su dva bila jako draga koncerta. Jedan je bio u Jabuci, Dobro. a drugi je bio u Saksu. To Ti sam ovi, baš znači bio- ovi manji su ti... Ne, gle, svi Meni su... svi su mi bili vrh. Evo, bio sam... Da, meni su ove tvornice bile... Je, tvornice su bile bomba, pogotovo ona, da. Oba dve, možda čak i prva... Prva je meni isto bila ono... Ne znam, a i druga zbog novih stvari. ono. Pazi, ja mislim da jedini vaš koncert gdje ja nisam bio u Zagrebu je bio ovaj zadnji sa Artan Lili koji je bio sam na moru. A sve drugo, ja mislim da sam bio I to je bilo okej. Da, to nisam bio, ali ta Jabuka mi je bila baš super svirka. Ma sve svirke su ono, u principu bile ono, stvarno ne mogu reći da je jedna svirka bila dobra. I super je to što su album izašao 1.3. Da, sve je pod kontrolom, da. 2019. Da. A prije toga smo objavili box set, znači s prva 3 albuma i sa dodacima i LP. Da. Tako da imam sad LP Grisballs, LP Kojota Bugari. Sve pod kontrolom. Kawasaki idu Bugari i LP Kojota, tako da sam miran. Jel ti još uvijek sve je pod kontrolom najbolji album ikad koji si snimio? To si rekao je? Je, bomba je. Je, apsolutno nemam zamjerke dan danas. Eto, 3 godine poslije. Što je da. jako rijetko. Ne znam. Na svakom albumu mi nešto fali. Ono, ne znam, idu Bugari, recimo, produkcija. Malo, ono, da smo snimali u boljem studiju, to bi bilo, da smo snimali u RSL-u, recimo. Čekaj, di ste snimali Bugare? Kod Robija. To se sjećam da je Demireli pričao jednom, mislim da imam čak negdje taj snimak kad ste bili na Ceneru i kao da ste snimali vokale i da je Tonac pitao, pa dobro dečki, se vi upjevavate prije snimanja, veli, šta si rekao? Ne, samo nemojte crno vino pit prije snimanja. Ili prije finala, kad mi nismo na Dori, nismo htjeli svirati na finalu Dore. Prošli smo polufinale. Bili smo drugi. Aha. I rekli smo da nećemo svirati finale. Nam je bilo glupo ponavljati istu stvar. A neki bi se prodali za finale Dore. Onda je noć prije finala smo prvo, i to stvarno ozbiljno smo mislili, bla, 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 i onda došli su nas moliti svi, od direktora televizije do bla, 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 svih. Uh-huh. I zadnje je bilo kao, onda ćete platiti ovih 7 dana što su tu bili u hotelu A kategorije. To je bilo onda smo rekli ali znam da je bio Tulum i tu noć prije finala, ja znam da smo u polufinalu svirali puno, brže. Aha. Toliko smo tulumarili da smo, recimo, Antonio odsvirali u polufinalu, 160 BPM-ova, a na finalu 122. I tu večer, negdje oko 6, tu jutro, izlazi Giuliano iz sobe, a mi tu lomarimo u hodniku, momci, kao pa finale, jeste vi normalni, sutra piva. A Tonfa samo se okrene prema njemu. Brš! Ni 5, ni 6. Ništa, samo se okrenuo i ušao nazad u sobu, jadan. Istraumatizirali ste čovjeka. Ma da, čovječe. Propala mu karijera, poslije. Oni su se nas bojali tamo, to si rekao, da, to si rekao. To je bio šov. Ne znam zašto sam uopće to počeo pričati, ali dobro. Ma dobro, pa neka, šta? Nije bad. Neki dokumentarac ste kao počeli snimati na tom koncertu zadnjem u tvornici. Šta je to, kako to napreduje i to? Ništa od toga, nešto sredstvo, nemam pojma. Kaj, znači, pushing? Pushing rođo. Pa dobro, bit će dokumentarac. Ma lagano za dokumentar. A to me u principu smeta malo, ne što se tiče bendova u kojima sam ja bio, nego cijela scena i 90-ih i kasnije
Samo se taj novi val ovoga. Pazi, ja Znaš šta? obožavam novi val. Ja ono. isto, ali gle, Ja bendove tipa Charlo ili Haustor stvarno, Da. od uvijek sam obožavao. To su mi bile neki, kameni temeljci svega. da. Ali toliko forsiraju, toliko dokumentaraca, toliko knjiga, samo o Azri, Pazi, i to sam s Majom komentirao i s Dubravkom Jagatićem. Da je to nevjerojatno, da će mi zgadit. Pazi, zgadit će mi novi val. Znači imaš hrpu sitcom jebote o novom valu. Mislim. Hrpu te ekipe koji cijelo vrijeme plaću za starim vremenima i novim valom. Ja poludim na to. Kosa mi se oni diže. Oni su toliko toga nafutrali da će ljudima zgadit sve to što su dobro napravili. Što su dobre stvari, ali će zgadit ljudima jer ne možeš toliko drvit po tome. I poslije toga ne postoji ništa. Da. Čekaj, imam jedno pitanje vezano za val. Kad se novi val počne zvati novi val? Odmah. Da, pojavam paket aranžmana, recimo. Da. Može to stvar da su oni imaju neki brand ime? Ma ne, to ti je stvar tih nostalgičnih pojmova. Da, i utjecajnih ljudi koji su sad na funkcijama. Tako je, koji samo plaču za tim starim vremenima. Da. I to je prestrašno, mislim. Meni ja kad to čujem na telki, meni se kosa na glavi digne. Igor Mirković, on je napravio Sretno dijete, on radi crno-bijeli svijet, pazi, sitcom o novom valu. Mislim, o vremenu novog vala. To je suludo meni. Mislim, može to biti dobro napravljeno, ali... Ja ću te reći iskreno da... Od 1000 dokumentaraca, samo o Johnny-u koliko knjiga ima. Da. Mislim... Ajmo dalje malo, Da, nije muzika stala. Pa da, ni ne stoji. Mislim, koliko bendova se palo od 90-ih, dobrih bendova. Da. Nevjerojatno. Ja ne mogu vjerati da još niko o majkama nije snimio dokumentarac. Da, mi samo o majkama. Da. A di su još svi ostali, Da, nevjerojatno, nešto. Mislim, to i... Ne znam, to su te neke... Kad je bila ona serija, nešto, kak se to zvao na HTV-u? To smo čak Tonfa i ja pozvani bili na snimanje i onda smo molili Boga da nas izbaci s montaže i jesu. S onim nekim, naši dani. Naši dani, Da. To je onaj Vrdoljak režirao. Da. I Tonfa i ja smo, ali Hrvoje Horvat nas intervjuirao i to je bilo okej. Da. Ali kad sam ja vidio to, onaj TV, Ajme majko, ono je užasno. Onaj kalendar prije početka, prije svake epizode, grozno. Strašno. I onda smo stvarno, Tonfo i ja, moli Boga da nas izrežu. I izrezali su vas. I stvarno jesu, svaka čast. To je jedini dobar potez bio. Uglavnom, čekaonica će apelirati, ako treba u svakoj epizodi, nemojte nas daviti sa novim valom, dajte nam da živimo. Ma ne, mislim da je bilo okej. Pogotovo sad mi je super što Jugoton izdao ove... Ne, to je super. Nova reizdanja albuma Charlo, Akrobate i ne znam. Gle, ne kažem, i ja to volim slušati, meni je to super. Ali nećemo na tome stajati, jebi. Ali dosta više, ajmo dalje. Smarate nas. I previše. Da. Mislim, postoji o hip-hopu postoji jedan dokumentarac. Koji je loš. Koji je loš, da. Ima dva. Koji je drugi? On je jedan regionalni. Ne, taj je super, taj je odličan. To je super, ovo prvo je... Da. Aha, znam. To je super. Sarajevo, Beograd, Zagreb. Tuzla. Stani na put. Da, stani na put, to je odlično. To je okej, da. To je super, to je mrav, da, to je odlično. Onaj prvi je loš, ali ovaj drugi je super. Da, desilo se puno toga posle novog vala. Da, toliko se toga desilo, a imaš tu nekakvu ekipu koja drvi samo po tome i to onda je jako loše. Da. Eto, šta još reći pametno? Šta nam radiš novoga? Znači, radi se na novom albumu. Od koje je to? Da, gledaj, 2019. smo objavili taj Sve pod kontrolom i ne znam, tu sam prvi put osjetio tu to sam ti rekao, potpuno sam zadovoljan svim što smo napravili i tako je ispalo i s kritikom i sa
ono, nikad u životu, ono, nisam vidio takvu kritiku, ono, Da, za nešto što sam radio, ono, i stvarno mi je drago zbog toga. da. A i publika i nove stvari dobro prolaze, ono, super mi je ubaciti nove stvari u set listu. Mislim da sam čak i ja kad sam pisao recenziju, nisam sad više ziher, ali da sam napisao kako radite nove stvari, da nije onako reda radi da sviramo turneju, nego fakat da imaju smisla i da je to ono, i da se to čuje. Ma da, jer to je fakat česta pojava da bendovi koji se okupe nakon Puno godina. 17 godina naprave album reda radi čisto da mogu svirati, ono. Da. A meni, mislim i nama je, ja sam imao toliko luđačku inspiraciju tad, ono, nevjerovatno. Koliko si nekih 40 pjesama da si imao, to si rekao jednom. Tada, Tako, da, nešto, ono, da. 40 tekstova. Da. I onda smo od toga, ono, probrali 11 najboljih i napravili muziku za to. I pazio sam i muzički, ali pazi da sam ja fakat vagao, ono, riječ po riječ, ono, po danima. Bio sam totalno, u transu sam, ono, nisam nikad doživio. Mislim, jako dugo sam autor, ali takvo stanje još nisam nikad doživio. Da. Rekao si da ti oprosti što te volim najbolja stvar ikad koju si napravio u životu. A dobro, možda malo pretjerujem, ono, možda, ali... A dobro, tvoje su stvari, imaš pravo na to, bože moj. Da, i mislim, ne mogu, ono, ne mogu sad kategorički tvrditi. Da. Ne možeš izdvojiti. Ali sve, cijeli album ima od početka do kraja, ono, i muzički sam htio da sve nekakve podvrste rock'n'rolla koje su utjecale na nas, da svaka stvar bude, ono, jedan dio toga i da svaka stvar bude drugačija muzički od druge, a opet da se kuži da su to kojeti. I da nije ono nekakvo... I produkcijski da bude ono normalan, bez nekakvih ono kerefeka, ono, i tu mi je super pomogao Zec iz Letrija, kod kojeg smo snimali iznad Rijeke, jel kuži sve, ono, nas dvojica smo se na pogled već, ono, kod miksa ovoga. Tako da, ono, stvarno, taj album je do sad, evo, nekako, ono, stvarno po svim mjerovima najbolji koji sam objavio za bilo koji band, da. I onda je došao, mislim, dobro smo ga ispromovirali stvarno posvuda, ono, i cijela ta 2019. je bila, ono, genijalna, mislim, pazi, mi smo do tad već svirali, 2017. je bila luda. I 18. I 18. Poslije onog povratka je bila suluda. Mi smo 2017. imali, ne znam, 40 koncerata. Ono, a 2019. Smo iskoristili maksimalno. Odsvirali smo, ono, sve najveće festivale u Hrvatskoj, u Bosni i pogotovo ovaj Beer Fest u Beogradu. To je, ne znam, ono, In Music. Baš sam htio reći In Music je bio isto, In Music i Beer Fest u Beogradu i kako se zove, u Sarajevu, u Zetri, najveći festival isto u Bosni. A Beer Fest je ono In Music puta, ne znam, 10 barem, ako ne i više. To ti zna biti po pola miliona ljudi povećati. To nemaš vjerovati. Nisam nažalost bio još, ali planiram. Popnjaš se na stage i vidiš takvu rijeku ljudi da to je ono nevjerojatno, ono. Mislim, ne znam, ja sam se, ono, zadubio u jednu curu i ono, mislim, od pola miliona ljudi, ono. Od 5 milijardi ljudi. Da. A dobro si našao i tu jednu da si je mogao koncentrirano gledati. Da, ono. I to je dobro. Koja je znala sve tekstove i ono, i plesala i u nju sam, skoncentrirao sam se na nju, ono, da ne padnem u nesvijest. Eto vidiš, neka se javi u komentarima.
I taman je taman smo odsvirali i tvornicu, Tvornica i je tvornicu, bila super je bila pred kraj 2019. Da. I onda je došlo sranje. onda je došlo sranje. Ali dobro, mislim, gle, stvarno, dobro smo u dobro vrijeme smo ga objavili, zadovoljan sam. Da. I onda sam opet dobio luđačku inspiraciju, napravio sam još više tekstova, ali sam sad, kako smo konačno počeli, jer COVID uopće nije bio inspirativan za rad, a i nismo ni mogli, počeli smo raditi nove pjesme. Skužio sam da su prvih od tih, ne znam, isto 40-ak, ne znam koliko tekstova, 50-ak, pa da prvih 20, 30, 25, to pola, da ih je toliko depresivno da nije za nas baš. Pa ću ih bacit van. Aha, dobro. Gdje si ovako? Da, čekaj, daj da. Ne, si na ovu stranu. Dobro. A kao svaki trip... je na mirovanju. Kao svaki trip je u nekom stand-byu, nije nikakav fight ili svađa ili šta, znam. Sad, nedavno smo Tomfa i ja gostovali zadrugi. Da, to smo na početku. I svirali smo Sniffa sam glu i Niska rastamani i to je bilo stvarno wow. Iznenađenje i super je koncert bio od zadruge. I nagovorio sam ih da objave album. Zadruga nije objavila album od 98. Opa, znači ide album vani od zadruge. I ovo je ja sam i rekao, ako sad ne izdate live album, mislim, nećete nikad, ovo vam je idealna prilika. I fakat su dogovorili sa Croatia Records i snimanje koncert. Super. Nisam bio, korona me sašila taj vikend, tako da nisam mogao biti na koncertu, nažalost. I eto, i bit će dve stvari od Kawasaki, odnosno Tomfa i mene. Da. Tako da, sve to ide nekim svojim normalnim tokom, ljudi smo, dogovorit ćemo se i za Kawasaki trip. Da. Znači, nove pjesme od koje se rade je, možemo li najaviti neku svirku ili ćemo to ostaviti? Nećemo to ništa. Bolje ne. Mislim, radi se i na tome, ali sad nam je prvenstveno cilj da što prije da objavimo nekakav single, nismo dugo. Zadnji je bio Prosti što te volim. Ovo na početku što smo čuli, što smo ti ja malo zadžemali, to smo čuli uvod u jednu novu pjesmu. Pa, nije baš totalno, ali tu na tom tragu. Eto, ja se nadam da će Bobo biti zadovoljan mojim bitom. Hoće. Pozdrav Bobi. Hoće. Pozdrav koji će Bobi. nas gledat sigurno. Da. Eto. Dobro, Davore, hvala ti što si nam došao u čekaonicu. Hvala tebi, Marko, hvala Luka. Bilo mi jako drago. I nama je drago da si bio. Ljudi, hvala vam puno što nas pratite. Nadamo se da i dalje ćete pratiti čekaonicu na YouTubeu, na Facebooku i svugdje. Ja bi se na kraju zahvalio još jednom OTP banci koja nam pomaže da radimo kvalitetan sadržaj i koja je prepoznala kvalitetan sadržaj koji mi radimo i nadamo se da ćemo i dalje uspješno surađivati. Ljudi, hvala vam puno. Luka i Marko i Davor Viduka vas pozdravljaju do iduće čekaonice. Pozdrav. Ćao.